Halor ka jinyo lan ki jaj benriu naga ban manipuri ban thet jaka haki benta badang hap hapo ka jingpet jingkmi jongkaraj marwet Williams imshem ka Confederation of Riboy People CORP but Riboy Welfare Organization RBWO haka khanyo tarik yoyong araja apun riu kila lech banya kendo yos im karaj marwet upa im kens im na ka benta ban panjing pensai halor ka jinyo thet jaka kita ki jaj benriu haki benta ka than mai khuli bat pilang kata Habakran sikilat patay kubor na kalyang uba pateng mersing upresdan ka CORP ulayathu. Bahaka jaya kran bat usim karaj barwen ula juba penban da kabaong bagi jay penriu naga bat Manipur kibiyothet jaka kidegi beladap yo ya kasir not schedule tribe lani kata gaji itu yaki kum kitrai jalla. Halor kita ke jubab jong usim kala pelengok ya kiseng hakaba kila ong bahaka no kerukom kita kijat benriu naga bat Manipuri ki yo ya kajing itu kum kita kitrai jalla lani kum kita ki schedule tribe haka jalla. Kila ong bakim skoya hab halor ketika jing pensai usim karaj marwen bat kila dawa badai badungweng no ya kita ki naga bat ki Manipur nakathop ban Kenya ki kum ki schedule tribe. Shosho kila kenturu ya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC makin penlong ika jing toket ka bakam banya persya ya usim karaj marwen bat day ban pensitom ru lada day baula le bakla lani pen Kenya ki kendon kariti sensyar khadar jong ka hima bat jong ka KHADC. Kila ong badai ban panjing kenru na u kumbakat nungut ula ai jing bet yaki jaj mereu naga bat Manipuri ban long kum ki schedule tribe bat ban thiet jaka hapo karaj marwet. Iwan hang ne po office jong usim raj marwet ya kaban keli halar ka jingyo lai luj jong ki naga ki Manipur bathit jaka hang ne hapo karaj marwet nagaleng jungi kaseng gilawan ban ya kendu ya usim jong karaj marwet te ngim su khau ya kata ka jing patai ke jongu wong ba kidon ki naga ki bala bathit ki badon ya ke ST jong new khasi nagaleng jungi kaseng ni solengo ya kaban yo skeu ya kum kata kumno ki naga kila banyo ya ke ST jungi khasi kadai kata kaba nagaleng jo kaseng ni sokhia kan ka for bat ikwa ngila dep ekran bo nu imba udai banweng lut ya kini ginaga ki basa ko karaj marwet amang itip ang te po mai kuli bala po piling kata ki babon ni ki jaka layo na ginaga disakat lo pinang ajaka ya kini ginaga namar ngila dep kule lengba kalan transfer act jong ka district council ka bapatai syai hang tu nadu ki snam ki ba khat khandai nyo puar ka kran syai ka ba kidon ki ST ki bala banthit jaka hang ne apo rikasi ke jongi ki ba kenthuk tang kiraba ki kochi okar karochi bat ki coaches kiri tang kita lai keli ki traj ki bagi daset na ki internet ro ngilap ya kata pai ba na kisnong jong kasit Meghalaya kitip ya kata nomor kaladon na fondet tingi solong pat ba kumba gini ginaga bat kini gi Manipur kila bansit ya jaka hang ne apo karaj marwet ni maham yaw ne usim raj marwet ba umdai syu ban ai ya ke NOC sya kini ki naga bat kini ki Manipur mentaleleng yo ya kubor ba jibun ba ki baun le ya ke epic ro ang te po DC office tinggi kuat bat ketu sya ka sarkar ro bakan simkha ya kane ka issue ka baidai bat ka jingyo kini ginaga ya ST jongi khasi bat saka wai ngi kuat ban kren sya ka DC council kadai ban simkha ban sim action yo ne marwat kadai ban panjing khen ba hadu kan teli ki NOC ula issue ya kini ginaga bat kini ki Manipuri ki basong basa hang ne po karaj marwat katkum ke jing kran ba usim uong ba isu IY ya kini ke jaka seginaga bat segini ki Manipur bat kinul tribal terter kumno usim ula ban IY ya kata ke jaka syagita ki bomdai ki khasi ki jongi nang pun ki bombyo jaka ban syong kinang hap ban syong ingwai narai kita ki waipat ki jaj benrim ki bawan naga waipat ka state abagawan hang ne ka jela ka jongi bat khantam hang ne po riboy hang ne ka raj marwet kiyo naga basuk tingi kwa ban kren omdong ya usim ya girang ba snong ki bahap hang ne po ka raj marwet bakim bit besyu ban ay ya ke NOC nang ne sakmat bat ngila dep ya kren ba usim ya kita ki ba pila dep IY ru ki bomdehi uparado parasnam jongi hidai ban pendam na mardor ya ka tu NOC ki ba pila ay bat ya kene ka kam ngindang ya budin na kaleng jo kaseng bat ngin salai banbu ya ke jingtho sa po district council baga district council ka de ban sim action mardor ya ne usim haka badai ba kene ka kam bat kunjuk ru inang lek apo DC office jo ka Riboy district bangin pan ya ke jingkhan ba katno teli ki katno teli ki
ki Jaka ki ba ki Naga bat ki Manipur ilayo ia ka registration hakabade bat kaneka right marwet kadai kata ka mangiwan matagasi bat kumbangaong nginang butin ni kaneka kambat nagaleng kaseng ni pau ya kajing sungsi namarba nyoi bagi Jaka kamta mapo ka temri bhoi kinanglut bat kumle kini kirang ba snong kini kisim kitrai bat suki kani ke Jaka po ka temri bhoi kin saduk no kata kani ke jingkerpat nagaleng jungi kaseng ba uneu sim umdei shu banai kalau ka NOC segi non tribal ki bomdai ki parado paraslam Habatin, pej bahagi ki Sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka Sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka Sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.